One kasa kwa no prepare. Yes. Shedi kat. What is set? Asnya she ka ke abusu. Because you need definitely ababu. Yes. We leti dem fa. Yes, yam fa ncha. Odi hwe ababu. Ti wo kwa no prepare ho se ba. Eti wan kasa hye ni kamienu. Ani otimi sakola bi wa yitimi dia ba bono to ntu futuro ngo. Wasa tade re hye no. Efiata dia odi adi samoni sa. To dia ba bom ana futuro fine to ye dem. Eba. Futuro nam ne to. Neba. Na yesi ma ba wo school. No ko bo bi baba wo school ani ma me baba so fifie. Hey won ma me teacher ni hey woni teacher wa wo ba bo me ba. Wa woda. Me ja yam family say yam fa zan kame bao. Eh mama. Any tre oba ho. Tra ne ho. Na chene mass. Yes. Chene English. Chene social. Una wa bon. Me ka say chene mu akwala plan wo. But listen to the message na me de ba no. Yes. Ma ba mu se school akwaya baba. Yeah. Teacher musu mu kwala bi otimi ba kwala bi na ba na party na pa na ni ase. Musu wo ya jimi. Sanya baba. Baby asa. Uni ku ko. Ko treatment training. Esiaba. Ready me up mam. Amen. Omanti ase mam. Na ye ntwa doctor man kwala. Ibu okra wonyina 70 wonyina. Ure mi ni wona we tell them obi. Yes good time. You are proud. You are proud. Who are proud? Aye chama wa. Easy. Ready me up mam. Amen. Omanti ase mam. Na na ibu ye bi school a SHS mojiji na dia ya so mo de edan mo de edan sa so di we na no kwasa ba wi hwam sa so ne na dia no mo de edan langala mo jeje no mo de edan square ya cement mi na mo jira dia I'm the door park the door dia back jai o ya ron ya we kantamanto di kwa dum gate ya koto Ewadi nya kuma. Amen. Aba school bi abeko. Yesu ni aso ni bi ni we bi aba obenye bi ade ato. Munya dia mo ye no. Ewadi nya kuma. O man ti ase amra. Oba ta bi ntimi ntia ne ba. Wono oba ti fie. Wo start twan tro kire oba. Start twan tro kire. Ba ni susu ofu say life. Yeah. E abrabo. Okre. Ante ase. Ti ye woni be bi won ma ye wusu no ba ya menya oba anim. Wagimi a e ma ba njimi. Na sira wo de no. Sinyakopo homobo no mo wadwe mra fie na oba na mesua wo de ankwanko kane de nyesa mo be ebeto aso te se baton yes woni baton ye kwa america na we koba no abeje no mo ba wesa Ezekiel 16 verse 44 ose hwe anya wo de ye ebei bebu se ose wa anya dakoro ye de bei bebu se de enate ye no se obate ye no obate one day ye be kase se de enate ebe we nyiri bebu yes ye busa be wo Ghana o Bible kasa o quotation wo mbiem no mti Ezekiel 16:44 ko tibia bim na ma menu kodu ho na nsam na esi no mo kana na na me so bie na no ai no esa na adan me komba na nye adian ma me nyame ho fo panifo jodion study ma me ni din o hendi ma me se enate no ebe bebu ni se de enate no se obate no sa na obate nye de ajeju ehu suban yes ena na bi kofie bi mu no start me pa mo show me sra mo de aba mo me nhwe ni emfa 2 years na bo oh opani me sra wada wo ma me ne kasa obekasa no fe pa na bo se fe na panifo bi aka akwara ni suban na enye hwe ne ma me sadia ne ma me bre no wasena ebia na be ne papa suban na ure nya hwe ye hwe ni emfa asam ne ntu yi oba de mi akoma o man ti ase woni wo mantem atisen Proverbs 29 we can Proverbs chapter 29 verse number 15 what's abanye ni muka what's aba anye ni muka emanyansa abofra wato no sraha na tie unim sraha bacho bi nyu sare me twa sraha mu akire wo sraha ya ade a sabi ye de che yes etuko we nkremofo a sraha no omo fere salaka enti no okoji we bia no bi we doc verse watoto we nkusua ne we bi no de waye tobi no de kosi kwanchen no de kwansi bi agu kese wakoye salaka
Sana yenso Santefonia chim for your friends. Sra. Yeah. Na saa aduane ade akosi nkwanche nya ade a wo bedi. Debi. Ɛna wo ba bia so nkɔfa ni. Yes. Na wo de akoto sra ha. Wo de ayesa laka edobi betumi akwakofa. Ɛna o se akola bi wa ne papa ne maame. To ne sra ha. Jese ono no ye gya no. So pie obebe fie enfo bia ho. O ma fie enfo bia ho. Jese akola no enye liberty. Yes. Ɛna wa street child. Ɛna na ko be hia ne na wo papura da. Ya puni bride then. Amano. Obakasa. Ya hono. Ono ande ne pebe wiase. Kwanti mi nantia. Ukola ni bi gugu o. Yes. Ukompona no a. Kola ni bi sam ho. Kompona no a. Kola bi dejom. Ni ma me hwe na chiri kwan. Ni papa hwe na chiri kwan. Ma me ni sa pan ni mu biom. Obra baako odajom. Atu ni sra. Baako dejom. Abofra ya to no sra no oguni na nimu ase oguni ma me animu ase papa adid na meka sa kola na ya to sra ne kro no kro for now starting with ebani se na to no sra obani starting se owia nkwa mu nam wantimi antia no debi no starting se owia ko bi wantimi antu no for as wantimi antu for starting chi mantem won kokko yes o starting se watch mantem kokko no a wan kawa sam no starting wiam panchen man no when you experience I'm what no about gang I'm say omo kom punch wia enya wia efa taxi enya mo experience efa taxi achichi nyan punch abomduku omo titika sit so inipa omo du bana bia omo tibi twam cause police ni who force from your passengers yes so I am punch I can lipstick ya bonduku ya can lipstick no te chiro na nipa ba ko ti wona ponjishin finfin na ba ko sha na ba ko ponjishin finfin ewia ponchen o bati o sati wia zongo o sati ki twam ponchen so ki twam ponchen so zongo ha ajia tu tempo fu yes tu tempo fu na tempo ni avaja tu ba kwa na ala fu ya magi ya so abofra ya to no sra abofra no wa to no sra no a ene wada wasi krom sa no mo na dani profit chi amwa no yes omno mu ya robbers no ya to mo sra read the bible for me akwa kro no bia mebo bia na me woni wo papa woni wo okunu woni wo mu share when from feature padi bia better so ketua ya mo dia mo na mo mas mo produce sa bastard no mo na mo produce sa am robber no mo na mo produce sa buy one and no den mo na mo produce sa kwala no wotetin crofo no market you nya the b verse 17 kamabo tretere obaye enti bible say tretere obaye no baba wonya home na obani be wonya home e no baba wo kira edika obani be wo kira oba no be ma wo kira edan enya nika ena ma bi won mo oti ye oni da chipadan ne yam je be pram cause o mi say ne ban na nkofo achi na mo de ne edan eba no unya woto dabi uti fie obade bi obepie na nya ekọ wo le be bi okọ woni se wi no a shero kwa be se be fie a ya ne chesha no e chesha ni sei obana je no ya ni sei we jano wentumi anka who's way alive na dua ko deaf you have to talk this way so kasa we here papa we won left and hey ya chesha so for be back ra sa o timi shios na ma we ba wi ya no mo wi won checha akwala ya dai ase ni papa wa he ni mama wa he e chere ni say no dem krom no be try ni dey say o ma no tu tiano o you say ba no nya konfo but wait yanka wasama nche no a o de sa no akoboni na so no a sha asumade aka ho no de ba wo jini ba tia wo ba tiano Verse 22:15 yes ebani yakuma amen amanti asemra amen bible se menka sai ejimisam atetere abofra kuma ho atetere aba ade ba ko pe de betina stop sankwasi ade wei atetere aba ebema na firu tiano start tiano ba tiano what on you bra hallelujah what din ho ebia wo se efifi ba ne bia ne mre ne ba wo tiri na betene but wo madua ne nyini wie
tie na yesu wa so ba tie dwe na ba de ebebu ti sabre ya oba o fi fe ba no sabre na wo tumi won so sabre na wo tumi won so sia oba ma oba hunu se hallelujah amen wa ma ba bo pa wo wa ka tua boni wo wa nu ye onu su wa nu ye ma oba hunu the left and right ajeba ko very dangerous say wo kwa so wo timi to ba ade me ka so wo nye jije wo timi to ba so ye ni titi e ba ye nyame asam ye titi e ba wo ye we ya nyakopo wa ka tua we don't do this, don't do this. Ma bani won the left and right. Mo wa bro chira mo ntia mo ma no. Mo ma nyom nsam. We have before. Ya want it here. Mo ntia bro fo jimi fo ni bi nyensa. Omo kwasi asam no. E wadi fo ni sanka. Ma bani won say, oh ya African. Ma bani won titia no. Ma bani won nyame asam. Hallelujah. Amen. Jimmy some to trouble from Bible says Jimmy some ya dai. It's trouble. I want to say ya moba. But for Bible. Ma bani won Bible. Ma bani won Bible. Pastor ya yen chechire. Na ya ma bani chechire. Make you teaching quality be yo amuko YouTube amu preaching. Now we want to learn something topics. Our bano between the Bible dai. Chechire no. Tetebrano na ya ma me mum kra Bible da bio awon de nyema bi na hu anwa oh yes kakai oni wiase yes kakai ni wiase so wodi edin no wo kakai yes wiase enso ya ma me no e de kakai yes etete ye papa nya ebe akwara ketuwa no yeah kikamwa but ni ma me na sa ya na kwara bi sa de kakai uso obechew enso kakai ye nyi ye hu kakai Ejani din yes e ma menum nyansa ma banu ne ye kanya mi asem ma banu se ye firi ba bi na bae ya ho woni amanfrafo ye wakunta abu ma banu so wo ye den e wo ho ate to de bia na tam na da ko gina cemetery waka che se ne namfofo ni bi ye den ojimi obetini aba ate kola bi wo hwe ma mbani hunu babani hunu munya sketch ni bubu no kore to da bia no a kire obana hunu se what dia beto se dit ni pewu no ma bana hunu de du owo ba no a kire no se akosu ya magi beba me pese me ni wu na wo ye den usie me me pese wu be wu na masie wu na de na fatitiem na ka kire se on wei ma ban hunu wi ma ba hu se wi enye ma ba hu se secret nye ma ba hu se homosexual nye start teaching e mani nkosua wo school as na wa be hu as na wa teaching e ba se no obi edi card edi pona tuntim dada onye hu ntiti awie eti obi kofa sa wi sam na ba obani nim wi dada onim se lesbian nye onim se friends gay nye de enye wo pese obani kofa gay ba fans no be teaching gay mon frère mon ma na mo ni mo man kasa fie bi won ma papa no ono so ono a ono on tufo ono wan tiaba aso ai no kila we fie be kasa kila but ben kila shia bluma ben ne fie on na ye di wen tiaba mama won ye hu dodo mama won ye hu too much the Bible said tiaba we are soldier ni a wo be fie a enfa soldier work ni me fie o ya wa kasa kire yes nya fe no be kufa tuo nya fe na be fa tuo dia kire ba I pray if I would shoot you right now I'll blow your way this soldier will feel papa bi so ni ba mu a eno popo obi so di blow ba kono ni be tie gina no se obi timi o se hey wo se dan we am go head this so the beti we kura di gam aso e bukuma okojo station driver beti mi tiana no ho ye dey ukono obi ni ne ba e di ntokwasi ani wo fie pupo as we international fight then I was Proverbs chapter 19 verse 18 semen ka saying and that so we was Bible semen ka just say bele ni da so be sa do onye won samu tia oba sa tetiano mo tiri so be kunu na mo tiri so be dey obi wa aditintiti tantai dimi de ne ba nse timi ran so hiem ma mo so dey na kire no obi te mod ni da bitimi de ne ba hu na anu bia we bia me hu ana me ra ho bi de ne ba tsa ejem ade ya ne ba ne yakromfo
Sanya teteba. Debbie. Sanya teteba. Debbie. Ready me akumam. Amen. On fantasy amra. Amen. Me so no mantam to say. Papa no mantam to say. Obi adane single parent. Yes. Etu odi anu na odi say enam say me ni orefo ntina. Jai de o say no. O twin sound twin plaka ho. Me ni orefo nti. Enam ni me ba ho. Obi one man lockdown ben on ne matron. Okwan mache masaba na dwo. Oh. Ready for this encounter. Amen. Kwala na say. Onya kwala ni bi one man yen wo. It is a portrait koko. Yes. Nyintete. Shemu nam dum. Sa fa so bie ni so. Ti e bar sa ye ni future. Ni future. Me pa tell school nyansa o. Na su fie nyansa. Yes. Fie nyansa ne de bob black heaven. I'm telling you. Yes. School nyansa de ye de pesca. Excuse me. Everybody who yamabo. Omanti asiemla. Eti fie nyansa nke school nyansa no a wo jimi o. Wo na habam. What I knew for go with quick fear Yansano, nobody school account. Oh, you don't want to say yes. Why, but I radio so. No go fear Yansan with a school. Tell to open your goon. To open your goon. Fear Yansan, but a school no. Well, you do want to say yes. Ready, young mum. Omantia Semra. And what do we are mobile? Messiah, Ghana for one. My patron and your brofono. Mister Grandma, yo, we dance sleeping yet. That giant bro for some no. Who school here? One come here. Ask if you're not calling anything that bro for na my day. What to be the bro for to toba? Daddy. Who Grandma yet? Call out in my TV. Now call and say, I was some. Cause he look, cause he watch. Ne mommy say, mommy look. Watch. Ne mommy say, oh yeah, watch. What you have done? Watch and look. Watch. Who profunya? Kaki. Mani munchi. Yes. Tiano. Tiano. Now we watch and look. Amen. Avanti asiamra. Amen. Bible kasem ya chewa. Yes. Omo adwea ba ho so. Oba na sei. Yes. Kwara kwashi wi na oba fi abade. Na mediana wai. Kwame ufri. Mi fi gato na amba. Kwame ufri gato. Na gato nye be gato e boni. Wo de ye eduan wo de ko kitchen ho. Wo de wasem isi mi nkam yom o. Wasem head obe wa bra bo bi emfa me ho. Oh na de bia. Emfa me ho. Wo de ko fufu no. Oh ma, mi we nyam fansam fu fampa bota machi. Abrabo we ye pa bota chi. Dabi. Jama bra unya correct wo. Abrabo we ye pa bota we. Dabi. Abrabo we ye pa bota chi. Dabi. Sister bra. Wani mna wo so. Me wo abrante wo die ni. Won ya wo so me di ma oni. Okay. So also besi we here when ti o ma me ebe ha wo abata ni bitiamba but nkwala ni bia so aye din ibe kotu babu a kire Proverbs 20 verse 20 where you warning e di ma branch ababa why you we bi ati babu verse 20 do odumi eja na ena no we are no Ephesians chapter 6 verse 1 okay o say wo awunim na bedu maame e no papa tem o kan ya bedum esum kabi bedu maame atem obeyi your maame na be your papa and na we be ye panyina we ni che wo kan ye bedum isu Bible say o kan ye bedum awia kete ti wa wutie we du ma mi atem a na we nyina dum pempenso ya mesro ye ntem ko pepanyi bi na ko pa cha onye den e ma nyesa o kan ya e bedum ye ka o kan ya ya star yes wano da uru ti ba pempa misi na ndi for that water so for the Jabia onu sika no po oh yes dia we misi obi wan wo cha chi ni nyina ya ne maame anu asem ba ko pe sa papa so for na ehu anka nkire no ene so meso seed ene wakoso seed ene dia ati anate so for ton apple ene wakoto apple 6 million last week we 6 million ene this week was akwa 6 million why we 6 million ahi 2002 and you 1 year rent no worry 1 year rent worry no you guess what I mean worry 1 year rent worry ene wa dia akoto apple no sem pese ba hwe
awurade mfanti ase amena kona ko pa ma me chaw yo dumi ejani na no wadi do ma me atam wadi do papa atam a wo kan ye bedum esu bi do papa se de bra tie bia me kotu babu na chi hwe why yo ma me papa kan ye bedum esu ke wo so kan ye bedum awia kete ba ko sha o ma ka ba mu nyanko 23 Proverbs chapter 23 verse 23 wo tie asem we tie wacha babu se me kan chaw hwe aho kire wo ho abrantie tie mi ababa aho kire wo ho babu se tie wacha tie odai wacha tie wacha won so do papa ba yes o papa tie no ono wo wo ye dai o ti se dai ono wo wona nso o ma me nso so obabere wa ma so fo kwasia bi nko ka jesa ma me ya bai fo ti kopo ma me emu na nimtia emu ma me animtia se di otie bia so ma me ya bai fo o kwa de so ka parki wo so fo se so fo tuni ne ya ene ya tu won tu metwitwa na wa ja so fo no a twe se ka ko ma me so da be na bi be sua nyan sa parki wo so fo ni bi so say nyema bi wa mo keka che nya no kure si ye kwatata ye ma me obi se me ma me ska mi hu me nwa no e na nkwa ye nya sei me kasa mi a kire o gigi ni ya wuso ye bai fo nya obi a sabi mpaduasa oni ma de friend papa ani ye say o ma me sika no bai fo wa o ma no o bai ya wo ana mi bisa question say it is le bo sika fu egu o ma me no ti bai ye ba kokora ni ho ni asam no Ghana sika for ma me no omo nya bayifo me nkase sabi baye ni ho ba me bese me kire sa wo nchechirem na wo se tire na wo se ba me se me baye mi timi nya wo so ase tire bi nya e wa ni yesi da ye ho so de but my dear sister my dear brother be careful be careful check who ye bible say ti waja ono wo ye de o papa na wo o papa ne o papa wa ye ma kase penyo sabi yi na di tira papa wa che no ati o papa sabi previous ono so jimi kakra it did not force from your day et wada o ko pension wa kwa hu chirem na ma na tebia wa hu ni sei et we dey consider no jimi no jimi tu wunyi mi say jimi bi o papa na wa take lesson what you say o je nwum no o papa san ko san ya kwada bi obu anka san fun zo nya dai o je bi da etu papa ehu ni dia wu dia no fire lesson tie o papa ono wo ye do ono wo na nso o ma me nso obabere wa ma emre wa wo abata ni ommo mbre wa sa na kasa tenti abam menopause no na yi ni ho ena abekwa abere bi ye ma aduane wadidi enso hu wo pe nana na wie ye wadidi me fie no pa na jo no mu wa he jo na adena da ma mu aduane o na na so mo aduane na so ma aduane time na mani aduane tisia na odi kokoro na ni me na di kokoro na so e awuri eye na na so enye we sana ba ya me David nyabotrema no nyabotro di kokoro na me di kokoro nga me kasi me ni kokoro na we di den munyampi hu bi ase me ni sa we di mpi hu okay yate ye be ya ma why David munyai ye nyampi hu o be di den wo wufu ma me nana sabe fufu mo yate ye be wufu na ma why ye dwabanchi susu a we kwa ba ko ai ma ye je wa ma me o ai munya wufu no mini nana se den mini wufu nana dia na wo di be me dia na ba o dia asem kura ni mini ede na be di onyine ya wo mini be mo mpe we ma me ede wufu ni me dia na branza ni se ya na dia sa abotre awo wenyini ya abruwa bi wonya abotre ma no a otimi fufuo no so onini ubetimi ayama na yeden edi wona babere wa uma me babere wa emu na nimtia yakopo nim se me wa bomu no nyeme bi wo mo enkokra bomu no nyeme bi wo se ne wo menopause yesi yasa waden androp den some say be the andropause yes mema ne dia enti mema so di wo mo so ye bi sa pepepe ye bi sa pepepe na nkyere ho kakra bi ayeden aba if you don't take care ube puni bibi ebe kwa fansen be braba etime sno bebre mo anyimra wo so ono ma mentam te san nyankopɔ be kase mi acha wo ya brante tia Ephesians 1 Ephesians chapter 6 we are not Deuteronomy 27 verse 1 no
Deuteronomy 27:16. Osi Emma muntie mo awofo asem Awurade mu. Antie so pese si yi tie maami asem wate. Awurade mu. Na mo kwampa munya na mo ye ni se. Ye wo ye maami ye nkasa yi. Semo. Ye nya mother love ni bi. Ye tratra nkrofo nche. Wo wehwena. Ye Awurade hu ye mobo. Amen. Kasa ni anko. Was muntie mo awofo asem Awurade mu. Awofo asem Ye na tini na eno na tini o di wagya ne wunani di wagya ne wunani asofo na mu preach say 10 commandment na meso mu ba ye mobo me si asori bia ba mo si Old Testament anya adwuma o mu nyaa taataje na mu nyaa ma ye ne ye nji wa say ye kokotu aba sase mu ya picky from Old Testament 10 commandment was be Ephesians some nka say Paul na kasa aye no yes was ye nim emransam we kan kasa me na ukan no nyanko di wagya ne ni pacho graphic mu Debbie our times mu Debbie daily graphic mu na wo Debbie daily guide mu Debbie and what 10 commandment will read about for me was ye nim emransam we kan any emransam we kan aboshawo mi so onipa di wagya no na wo nkwa na ye dai bosha bi wo mi sa bosha no na bra nya go pass me kan so say mani mra mu ma wo ebe wie dai na wo na dai aware wasase ko ya cheka sitla no ma me no pa dai ade tini mpanyifo atimanta esuni ban ade ti wo obi aska sezongo ni buo ba akokora Debbie sezongo ni buo ba akokora nkwase ade be ba oche so area gangaria kwase ade be bia ona odi anim bese ada so be wu nkwase wuo assistant tantan owu afaso ni so ye pie wa eden ahye o pri owu bi about life o de kan Deuteronomy chiro mo Deuteronomy chapter 20 where warning e dey ma boy nkwala boys young guess yes verse 16 koso eno me nka de oye agya ne ena me na me chiro bible ya kase no me ana kese ya kase no me nka de oye den oye agya ne ena we your papa no maame ana panyini no me nka sa ni bible akese ato dada ya kese ato dada dibra wo ye den wano ya wano ya bi ko se fia ko trema tem ni die nko a ma me won se na mo so uti wano a ukun be ma fon be ma kwasia o manim na wudi ukun atam o manim na wudi ukun atam to baba no fo se e abrabo ndo so koye obi be ma fon be ma kwasia o kwasia ko tia kwasia treso me na me ka kire wo ye me wani potwe se me wa wo na se na wo tie odi an me be ye o ka mo ache ye dia fratry ma buru bia ababo hin Babu amia abodam any stupid I'm na make sure any stupid osami ate okada osami awosu mfida kala se ayo oti da trata emi trata agine mo di echi na mo agine mo di enyim na mo di echi na make wase ready for this amen and ya we na nkwala ye den ewo ho dibu watam sa yasem na bemme bone yiri wadam na ni yiri kika mumro na ni bako no achini ba no ato ne ba no papa minimi so ye wrestler minimi se wo ko bigisi ya fansai what if I say US about wrestling adijimu wey what you have to do what Ghana na what one kasa wo ba wo bo yiri na baba ya wo tamo ba no ato no pai na ba ni jakobodan Everybody for this account. Omi akumam. Omoni suntew. Nani wadomre. Nani nkwaje da. Apostle okwa mami tufo. Na mi tu shabre. Papa so pa maswa. Nisi ma wo de. Na mo de eyini yi ma wo da chi so wan kai apostle okwa jibansiria. Oba ka mi asu. Ancheche na ba no. Eyo body na go mi pompa yesi oba di ansa na ba. Eti mi bia na ba biara no. Mi make sure say di nyago posse me kana meka. To was in some can you future control. Eti mi saw asama ba na ya wasam. Amabu mfukwa ho. Me saw na mfamu aba na ebebo da bi ebebo da bi abante woni mra wo so na ni wadomre na ni nkwaje da na ni wadomre oba to ye me saw enkola na nyago podi ma wo no me pa chaw woni nkom ho oba pia hwehwe fi okom oba fa yonko a woni yonko na chi esu be no wo mu mantembe no ota akwatra mantembe no otra oba she short skirt ui eno oba besia no ma mi no tamanto no ma kwa chest ne ba atade onya den akwai ko pese oye den opende wa no we class ni no do o ma
premier ni tisame na makọ ukrasi ma we fo kwa no ma we so eswade ayi ma si asam akọ gogo short ma mi ntumi nso what me nyada mi ntumi nso o ntimi o ma mi pe we o de ukrasi ni crowd ma wa o premier ni tisame o ma na ma se una o premier ni o mi pe we mi pe no mi pe ma mi ke pa ni ama ukrasi ni just go short cut we na jaw ho nyese bi ntobi ma we yi atade awusuro ma mi pe no mi wo share de na sie Sunday school mo nkan kire ade ben Sunday wo ma ka de na kire mo Sunday school mo to atade ma wo che abodam jade o che no wan shobo mutuma medi wa no abodam kra woni su bro wa bibi jejew mi pe on pa de ai woni na wan shobo mutuma medi obata na ne piepia ne ba obi timi piepia ne ba na atifie pie kwa bonte pie kwa bonte o kan Leviticus 19 pie kwa bonte onu ne pie ne ba ne ba kwa bonte Leviticus 19 onu pie ne ba no 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 ya ba munum na nko Leviticus 19 verse 28 verse 29 29 yanko was enfra baba me pie baba ama ne ko ba dwaman ti aye me pie baba and the young boy not the guy bafie na ni papa ti o yes no mo boafo asiasiri ene na abante bejira ene minim say nipa no so bobio da abante bejira ka che ne ma me say mommy gojo mi chicken ni o o chick me chicken no abayo ano we na me ka che na chick ya o kan kire mu ya mu ne ma mi o scooter mu ko la ma be mo brofo akese mi chicken o chick mbacho obroni ka chicken ya abo abai chicken ya den chick akokoba akokoba chicken ya den akokoba to do obi ba kwa cha ma me se akokoba wa boro udi obi ba akwa cha o ma me se akokoba tunkosia de wa boro ya ba wono so na mo ano so ko okay ni okosia ne ma me a na ono so de boy na che ma hello mini pani o o sa hwe yo mate mo hwe mu ye wa oba no so abonipa yes aso ada ni pani ko di pa ba no plantain nsuro if compounds mu ofie na boy wo dan na timi de wo ga be hye dem na ne ma me ne papa ofie o wow ni se ni pa ni de ga hye dem o na ni na mo shai de na mo yo mi ga na no we are going to go for we are service for we are SDF for hey we are what you for musa ma disco check for hey de na mo shai no o go mo ni wa say wo ba ni agurade we are the kings pa Sutrasi. So what the guy said them? I want to come fear them. We need to. Timothy 5 verse 7. Ye wona kasa Na wona Bible si yan kasa nchamo. Na wenye wo se bia. Na wenye nyamo wo se bia so ni pa. Sa obi ancho no kasa ni pa. Sa we are bright papa. Mami e. Wanti wo di pa. Wanti ni ancho fie. Ni tete wo fie fo a. Fie wo ma. Wa padidie no. Wo ye ni pa boni ni. Ese do nyi ni. Eje de won nyi ni ya. What? Yes. What? We ni pa boni ni che obi a won nyi ni ya. So what say? Itimi hwo fie. Ejama wo ma bobre bi o pe. Ba what we say short skirt. No more open day front, open day back, open day side and side. Our bankers are one akoto make us the man. So one painting na no somebody ga confirm. One now do back one. And see you betty. O small boy akola we yem finish enum. On kwa e faso ko baba. One ka so ka che baba man so on ye nya dai. So nya dai. On ye bi ntwele tiko. No fa boy me say dai. No che so o ba no start e boda me dai. Eba. Kola kutu aya dwedwe ti wa dwedwe ya pa boy bi atutu ni tiri ho. Wa na ne ko ma me. Kola o she chire. Okay. Oh, mi nyansa. Nyina ni ko baba lai. Wa na ma baba ni so wo chere star anya dai. Onyino. Wadi fani sankaw. Omo ni suntew. Mi so wo ni wo mantam te sai. Aya katuao. There is accountability. Oba bi my life. And now nyanko pon na apostle ko jibara so. Mi tu ya se nyina fo say. Yes. Ya ni ya mantam nyanko pon say ya wakonta bu. Kana anyi wonsam. Yes.
Hena nyunsa. Yes. Wa wudu, wa waboka. Obu nyira nkoyie. Tete nya papa. First born, Oshibi, second born, Crofo, third born. Nkoyie ma no. Onenam ana owie ankokọ. Do to so 9. Ono nyare, owie asleba. No dia alumi. Silva no na mante no. Ba wo musu de adwaman. Na do oba nso wo mu adwaman. Eye ba no age eye de. Abo no. To na wu obi mu ya no. To ti so obi kikabo say ai wa wu ana. Ohu poster na ni abrei. Na ba ku so da ne Kwinsani. Kwinsani. Uma abu obu nyina abu aboka. Bendu entitie na ma papa ye dudu awawo. Debi. Dudu awu anu fa so bi ani so. Debi. Ye dudu awawo no. So bi an show na kesa ni pa. Ba bu se show ma no. Money to the fear. Papa bi ni chop money. Papa bi so anya dai. Only chop money. E so di o chop ba. Hey, papa. Afedi. The Bioso Niska. No adana di so na tuma amene so. The kwala na ye problem. No di chop ba. Ana papa de komponjiti o. Hey, o papa, o komponjiti. O komponjiti o. O chop ba. O di do o chop ba. Yes. The Bialo papa na veteran wie ni ha. Rio so ma ngere fa man kwala no mu. Wa ko di o chop ba na papa na veteran. Amen. Rip o komponjiti o. Wadi mfanti asiyamra. Obi akuma mu. Amen. Hallelujah. Amen. Only chop money. Debi. Only chop money. Debi. We the bomb so ko send bibi. Otimi tiao. Wadi mi akuma mu. Bible say we timi twa yiri twa ma. Hey. Also what pagidi? What pagidi? We the pap. We the pap boni ni. Esu obi wadi onye dai. Mami bisu beti ya boni kuni kwa hu chirem. Odi tiri mo de no de tifia ono. No boni kwa tiri mo de. No diane. No diaja ni kuru. And I'm going to say, hallelujah. Amen. Namu, ati bu kwa so le pa. Hey. Di na mu ye chebu mai. Ti da mu ye nyina mo manifu say e abrabo. E abrabo. Hey, awufu abama dabde ba no pie. Na mami ni pia, akola pia ye hwe na chiri kwa. Papa pia ye hwe na chiri kwa. Mami pia ye hwe na chiri kwa. Eti obi a time opedo de dey. Odi ma fie. Ali da ko sui. E wadi ni akuma mu. Amen. The best cat. And we see if you are not to say administration be any fair. I don't say buy no kwa no kwa jini wache. Wa be bie wasi wa. Bie wache no. Wa baba ni. Yes. But what it? Wa babem. When you come because my Johnny papa. And we Johnny man. Yes. Joe. Najia pa wache wasisiri. Joe nya na mi frɛ wo. Ma ja. Babra bransa na kon enya wache wenye easy kra. Nani ni baba kra. Brajo, ha. Wajo. Mu aduane na mu jo. Mu aduane na mu sa mu brajo. Brajo ma mete ba ko. O bodam. Mete ba ko. Dio mi ho. So ma kwa. Joe. One. Joe. Poppy. Mesin ko to nsu brem. Poppy wo de onim di aba on we wi ase no de o. Mu ho aduane na mu ho jo. Mu ho aduane. Papa, je ko so nyankopo wa dwa osuro. Yes. You why cause of your withdraw? Yes. If you ask scatter. Hey, Pierre do pa yi. E ma wo fie obi so da ganga yes. Yasemu. Ba besia be shanu anwi nikam. E ye be area on mo a. No kita botro. O kita botro. Besina no. Ba ka ba no ja ye pa yenko. Say botro no bo se no kita bibi no de bo. O de bo botro no. Hey. Bodambo. Butter. Bodambo. Butter. Bodambo. Oh yeah, butter. This is bodambo. Oh yeah, butter. Bodambo. Butter. Bodambo. Butter. Bodambo. Oh yeah, butter. This is bodambo. Butter. Bodambo. Asamnabo midie. Bodambo. Asamnabo midie. Bodambo. Butter. This is bodambo. Oh yeah, butter. Mama ni ba na bo butter. Oh bobo. Baba wo fie no. Baba wa pa. Ebe. Not to to the same as so. Hey. Ko Black Queen super keeper. Ti o na to. Onu so a ye ton enye yie. To enye wa wo medu.
omunye prayers o to mo enye ye Awurade fa de sanka o manti asem me se wo soro ahodi se wura mu na de achie wo fie ho no enwusra ade ba kwa onya ne se adwensa che be ba ma o ma so man ko nya adwensa che pe ya achie bia be ebetini ya achie bia be ebetini na me sa wo ne se ma me ma o papa mu nya dai enye ka chi de bu boss papa me manage me sam ka chi de bu boss me manage me sam papa me manage me sam se me so wa me mu aba ha me na o ba ni beti apostle ko agima no ko tie sofuo bi on tie nu na sam ni mu na ba de sakra de wonu mu nya beti etuwa wa nya bi na o ma na mfage nsachira no mu dani gato boys and gato girls wagu wagu kura kaye wagu me na mka kira oba di yakopam la life omo ni sunto pacho kan quotation we na nya de bu Proverbs chapter 6:20 Proverbs 6:20 now Proverbs chapter 17:21 to 25 me enko we mra okay Manya verse 20 Proverbs 17:21 ko what's me ba buwaja abante buwaja mransam and two na chira two ma min chira ntwere fati chira okon fa asem ti chira okon den nyina asem ye ni fati chira okon den nyina fa ba okon ho hia fa asem ni ba okon ho hia wonam a mani sam no ya asem ni guide wo say ye fie ye nyesa de wei woda nso a mani sam no ensem na ya ka cha no nwura wasum wonya nso a enye insendebo enye unsam da na fa nanti kokrom na nyakopon sam no na nyanya asem na wo poro mani ye kania ma ne chire so enchire nso so ya de ma wona no mani ye hain ma ma na tire ya karagara na tire ya ni mu kanu na tire ya kani mu mo ti ya kan wani ma abufu oh yes mami kaba na nim yes kanani ma ba ni nso afom oh yes tire ya ni mu kan na tire o ba ni se bagidi oye wanya ade ma ba ni hu o ba kofom ba di na chi twani sako kopa chaw e moduku ni ba chi enko kokuntokwa hunu mfa so bi anya dai eni so kan dia ne enko Proverbs 17:21 17:21 to 25 what's the owo akwasea no me na mcho bible no we go not friend what can quotation am Micah chapter 7 verse 5 why because 7 kwaso the owo akwasea no me na mcho akwasea no me printing press me na printing bible say we yeah sister baby an nam no ene phone wachi ye for ba no tokyo sechi ye for ba carpentry shop ye for ba the fitting shop there enne how dey check boss am quarter kasa o nyina ayen crofo dan no kure u repair it is how for ba was highlight we so akwara be na be so be wo no enne e do be wo ba kwasea yes ko be e fa wo no nye be e wo ji u take seed ni nye u take seed ni o carpentry shop table so e do be wo kwasea no kure unima me ka kire eyi ba ya akoma una edwae ni nchenwa na akoto nya de fugirem ebe ba hu kwala akwa wo no ba se do wo kwasea no wo kwaso wunya awrehuo wunya den awrehuo won se wakwa wunya awrehuo yes wa check me nim se ma mo kakat baby me ampa mpre me kwotwe baby am kwotwe ni nye ke ba bunum was na ni je bi ni ho emma se ani je bi ni ho emma ojejenchie aja ojejenchie ni papa ne ma me da na ke jejenchie a jejenchie wa jimi chan kwasea unima me ka kire jejenchie wa jimi chan kwasea ne bra panyi no jejenchie yes unima me ka kire ba na kasa kire to atansi was ye ni je akuma ma hone yakuma emadan ahode ema nwode na huhuma abuto e winom panti mami anam se nkwala na owo mun nyen nkwala papa nti o mun kita nti papa nti de bia na wi dompe ti mami ne fo no eden ofon papa no so aye tesa agurade papa na ma bom ono so aye donke ti to de bia fie nyen nti papa ikota da mi ase o ti da mi ase a entokwa hu na koso ofie nti no obi etiri bon 10 ro na da so ti wo se obetene aden about the 10 raw kofia so still o se metemeka adentra efie nye okwadi ofia awadi mi proma amen amo ni so ntew kan yes Micah chapter 7 kwaso verse number 5 monje adamfuni bible say monje 56 mami nko 56 mami nko verse number 6 no that we can 5 mami o se abante fa o madam fo enkwasai enya adamfuni fa wonto onyonko bi aso menkwasai oba oda kuku no ne huna wiawa no hwo ye pa efetu aso verses no no oba bani empuneja oba bani a ubu papa dan osesani ubu papa etwika se mudu emu odu papa
oba berima ubu papa so papa eden osansani hwe benye bida kwa Obabawa esole tiare na ababawa so sole tiare maame se ne maame ti won woni na tia gira sister me si kopa chaw me na me yodi badame wo so o pa chaw wi anu ehunu adie se obefa me si kopa chaw na ye free kababo asew so asole tiare na wo bi so timi dinasi atam ha wa ko wa yo bi ba say ye no dinasi atam ba ma timi dinasi batam dinasi ba matam oba timi dinasi ni kumame ni kumame atam na mo dey na mo chira no aye concept na mo yi no mo nyina mo fra wo Christian mo di do ye kramoni ana wo tia me wo di wasi atam na wo me si wasi no wo enye me na nkwa ye ti no wanti anko meka unanse no anko meka no ajia ati uti fajia be nwura wa uku yiro uku mami o uku mami uya ajia kra uku mami ajia mu ajia win mu wa nka ba ajia mo adi mafie wadi na tawa papa ni chao uya bante wa kodi wasi atam woni mi so pa na bro na ko wale ne ba udi atama udi atam papa go wi sani no eye moja o guru e bi be fie o ti mo adwe nya sharp o man ti ase mra ma mo to kwa mo wi mo kasa my words mo kasa yi pa o mi akoma mu o man ti ase mra hwe babu num na me nko o se asew asore tie na asew ti ni sole tie na se ma mi jaja wo chero wo su ti be diwu wasiba obi aba ware o tana ni sa dai titi aba na de ba no o so wo mama ensan nan na ba ya sa o manim no fu sa fe wo ntwe na ma mi awurade adom na nkora si ya aso ma ni abewa wa ya nkora ni ntwa wo o be kesu pro ma mi wicked etu anye no mo di ni tana ba wo life et be careful e ba bunum o ni pafiefo ai na tamfo e no be go fie bi na fie o nya da o ma dane dai tamfo hallelujah say we say to me me kwaba masa beto me ni sa kwache say awufo any ma muntam at sign akatua ho na go pose hwo ye me kwaba commercial break now I share the song and the dear was a son of a dear among some much about the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Open summer shekot. Tifen will be emphasis. And I know 9. I give you for now. Oh, no, when we went, Yamia Quanua. The woman. I know what's a more. Sorry, don't so dear. Yes, sir. I trust some never to me, my tea, me as a pa. Nyamia kwainwa ewom pase sola dosupa ensu ekinye bienimo ampa ensu egitifo Yo krom su krom ye huka akane no na ye ni mo no patada ya shishe krone chiwati akane no na ye ni mo no so ni sebe na busama so fashimishe enswele majenga brini ko bika weni na she akane no na ye ni mo no inaje wadi sikansa na shishe
To be corner cause I what were we? Wati, Abrana Ria Dominia, Abrana so didn't Yadi Sonia, Puponi, Joseph Sia, Yadibe, Yamia Jumano, Obisia, sorry, Bia, sorry, Wati, Oka, what, and ya sorry, Biana, ya sorry, didn't Naja say, also for what your friend, you monoso, a friend as a woman. No dear to when him say, while we are in a bra, we are praying, you must soon. I have ever contributed many parents inside. Blabedia, quite trained, you mother boy, Yami men, Muna money. I fed ya, quite trained, Muna dosso. And yet, now that's a mini. I trust someone in Gonton Ponqua. Nami mania diempo. Sorry, ya sorry, Anka. Uncle Confor, so them Kojimi so men for so for be hot. A Korea Jenny, Gracia. To baby Asante Enterprise, what the Benjamin Asante, or Sweet Sunday Radiacano. Yeah, you pretend you mention. Pasunti Sonya me frewa na se wan kasa frewa wo sofwa ai wunyu manwa na bachire hwe na se wunyu man fanya mi akwanso a echese seka wasofu woni bua na bebua da sameni na kwa ai hwe tonton poni krono na beboni pamba echese ogwa sofu jumana ni wasi Wama jumananya ni monyam pamanya mi meni maguasi wabun samani. Hallelujah. Yet obadi nasi. Amen. Eja ena onyankopon so ode wa yewemfo. Yes. O kan Isaiah 33 verses number 7. Tie Bible ne hwade bi wa. Ezekiel chapter 33 verses number 7. Verse number 7. What's me say? Na wo ni papa. Was na wo ni papa. Medi wati o yemfo. Papa wo mba 3. O ya omo president. Uchumu time. We your vice president. Okay. Oba penyina be you friends minister. Yes. Na mo wofio na mo wuru ma ban. Ye ba bonu me. Medi wati o yemfo. Or what see yemfo video I'm telling you today. See menu asam. Ti onyago panu masam. Na tobonko. Na fe tete wo ma fanyami asam tete wo ma tie mi na. Na ka che obonifo ne se. Enti papa, ma ba no odi boni ni hu se. Obonifo. Abai waje wo ye ne nyatia wo ba. Ogo na bewu. Ma ni hu se wo gru a. We ani na nam no mu nkan sa o. Om kan so be kwanti ade. Yes. Ka ba bu ni nko. O se wo na bewu. Koso. Se wo mo obonifo ne kokko. Wo mo ba ni kokko. Awo ne kwan ho. Awo na kwa boni ho. Obonifo ne bewu. Ja kwara na obani do bewu. Awo ne boni mo. Na ne mo ja. Na ni mo ja de. Won sam na bebu sa. Won sam ni e bebi sa ma me ne papa ma mu mama dwemra mo ho so. Yes. Mr. Bra, sister, mo adi nya sharp. Yes. What? Loto na wutwa no, obani be suetwa. Me si akola bia ohun se papa peloto pa. Okodi nsamone. Nsamone okodi ye no. Ni papa so obabo no. Obedi ofie no ni si ababo no. Okay. Na papa ne yana so obabo na himache. Ta kwa ndo nya ne ona. To ohun se papa sori, no betwam. Papa so no betwam. No ohun se papa aye ready so obabo no. Ni papa yes so betwam ba ko happen no start. The winning numbers are no papa so what said papa peloto. The winning numbers are what papa na tem magi bloody paper Okay. Kwajo so die pen paper papa na pen paper. The winning numbers are 83 72 no jai ni papa di jina odi na kuna tiam awade min kabia papa so babo me papa so awana papa ndine sabo kwadwo me wani enti wani kura nya wani na so misra wa so akam yansa misra wa papa den ama bana husuba wa mu di lotto winu wa tia mo ba o patre account onya 5 numbers uko bubu machine
ready me up on fantasy on one sunto plantetia we see we shiwi baba shiwi why the dot ma ba se ko joko so dot bela me dot na ba ne ko so dot onye so di kaja na so this our kakra jabom this our chi answer na timi ajaba no eti bisa question entitia be na ade ma oba no ba what ni ewuram dada but am I be hu yes me timi ntian so we don't sakra wagiri but me person be catch us we judgment ni yakase wo mu no wasai ana ba so be sai dey na be you want say ya wa kutabo ba say down money person be wudai pra ko na no chi dai atemu yes is the one come but it is one thing and tell ban ma ban hu left and right nobody for an answering free na mo no ban no ti body ba one no kokko chim pra kwada me mprechi complete you get 16 years go draw for 3 o draw for 3 1 hour 1 oh ukoko njire that's why I'm ya jawu tutu ya di ope shebabu no me ko wose koso body for ni be hu ni me akora ni go be hu ni boni mu na si ni mo ja na so ko ni mo ja de one sem na musa ni ja mo hwe nkola no mo boss abla bobone no mo kesia mo nsam ni nyakopo bisa fraseti oba ma ba ni hu left and right enya buronko a kasa chire wom yes yo bi nkola ni okọ ye de ani kasa chire wom ye de ani na kasa chire wom Dwadi mi akumam omanti asiamra ofani senkan no woni sunto Proverbs 13:13 Proverbs chapter 13 verse 13 ana makete kwazo yete radia so osinga say do obu asemani mutia no akwara obu asemani mutia no odi oseye ba ho so sister bra odi oseye ba ho so asemana ye ka no so so ma metia wo papa tia na wo ntie dia wo so di oseye ba ho so wanhwe ni ensi yi o ensi yi obi tie me ne ma me ne papa nyina gu enso ne ho nwo ba akokora akotra aboso ka ye adwuma obi pahu mo no afa watra wo se wiawia wo ye wi sa nso wo timi nyem obi timi fa wo hye yam sa ne ba wo nso wo klasa wo sa boro do obu asemani mutia obu anya ko pasemani mutia wo do oseye ba ho so do osuo mna no na do osuo nya ko pamra no obenya ketua pa obenya favor obenya obi aso mu awurade no life e ko fa ko kakra yes Obet me a friend 055 955 2686 yes 055 955 2686 Obet me a friend 050 76 90 000 050 76 90 000 Obet me a friend Obuni o mantam atisai akatua ho obebu o man wa konta nyawa dis wa wo maba to me fo ube fo mo dabi una otiti ni free fitiase hin wa kodro se so wa wale obro ne yire hello pacho udi be yakasa free bacho me kasa free atiko miti wa daurma bacho na mi tra o father amen da ti be because me say papa and content of but the one that is saying that you must stop problem the brain. If you are a 2 hour and you can't wash them, I have washed your 5. And sometimes my dad do have a good and ask some colleagues coming. Ombe Chesu, Madame Kacho. Chesu, Ombe Chesu, papa. Ombe Chesu, papa. Okay, Isaiah chapter 21, verse 26 we are. Ombe Chesu, papa, mampa, bomunya ding. Pastor and church woman, na kwatrem. Who use for that water? Who use distill water? Happen. Hey, baby, what's that, Druni? Hey. This is a Bacho Yapo and Wafre. What's them now? What do you do? About the room about because I'm a man who can't panel. I see many are called, but few are chosen. Yeah, per quality or your quantity. Per quality. Till the end check crowd, no. Medasi tiasam na yasam na yofo oba de nshira bebre amen hello
Hello. Hello. Hello, mami pacho di ni ba akasa free. O kasa kasa free. Pacho. Me pacho mi ti o kasa. Udi. Biosfra. What the kasa? Hey, well, uti aye no ura line mu no. Okay, young boy, let's go. Hello. Good evening. Yeah, good evening. About na do me wo you. Yeah, that is what Anya yo line na jam me anga sama sum machine na che we che masum me bra na nya me pe me sra wa da wuro man tuti aye no awura mu a na waka wasem ntentem why yo that me da say I want to try with my yin. Amen. Me pato me blikita kwala ba me ni da na nesi. Enti no se tene ni we usre na ya ni japa sa we tete sa je se we. Ni ko da ma na oye. Na okwa sorry. Okwa sorry. Me da no kwa so na no de on kwa sorry. Frausofu we ema uku. Na you. Ma babu nyade. Baby amufa so amuhia ene so kasa kire mo. Ewade nka ho no onwe oso. Na ofa dwen sa kire amra uku why? Hello. Hello me ti on kampache odi baby akasa free. Me pa so ya so mama ya me kasa free kaso. Bacho kasa. Me pa so wa sam na to makuma so pampacho na me pa so rinji. Wa sorry no ebi wa hefa. Edosu branches no dosu but headquarters no awo shenya market. Ze ni enim say gathering no president be here for when you influence to still here that still hang yo. Etimu na monko so hwe TV so radio ado no bie promo ya. Na ya kire bra ye be hia why. Bacho ma ti so. Oba di insura bebre no nyima kuma so ade ma. Hello, yeah. Pacho fra na we nye fela bibisa se me ho ye me want to say me ho nyanka bentia me sramu a enti ye go straight to the point me ho de ye awade ado me ho nya kra me ba betra Pacho di ni ba bia kasa free. Hello, good evening. Amen. Good evening. Yeah, good evening. Send my son to that speaker. Abanyi mitie wo. Medase. Amen. Abroche for some na no yem frɛ monye voice we famra Ghana for mama frɛ sa line no. Mama frɛ sa line and you foreign line. Mama frɛ mo de na yem mienu na wo mesra mo a. Pacho kasa. Amen. Na onyum no so many onyum no pa. I next week about out. Was me more me mento. Yeah, now in preaching I stop here as voice neighbor. Me TV to do my boat TV this one why. Mate, amuda wasi. Obadi inshira why. No nyi wakuma so ade ma why. Hello. Yeah, 5 I don't want 4 into 5. Okay. Hello. Hello, good evening. Yeah, good evening, mommy. But more But more me too, Kasa. Okay. But hello. Kasa. You. But you. I am the part which you say back. Amen. But this was about your first summoning yet. A summoning yet for. Amen. You just summon way to one and not about why. Amen. Yes, yes, from Wapa. By the time you are summoning your floor, a baby.
Oba de nsha bebre. No nyi wakoma so ade ma. Awofo ene ye ma ntemu asem. Efesa temu ni o. To agya oba no. Ene obi ni bia ne bada. Hello. Okay, sir. Hello, Hello. Kasa. Hello, you're from Gifty. I'm a patrol. One of Patsy. Not a thing beyond no Cassa. No, or boat dress, I would over bread. Would the wait me pie, a some papa. And yes, and papa, Nakasa Ben and Papa Kokaya, or you fast our level. Can be out, see, I'm quite sorry. Yeah, I saw an Ocon, yes, see, and you're quite sorry, dear. Or not see, and quite. In the Aswana, Papa Beckerson. What's saying? Aswana, Papa Casson. Map on a corporation, yes, you're called Assemblies of God. And our papa. Now, the Russian Assemblies of God, Guadamukui. And the Quay, hey, catch up Papa Samus on Yana Samwati. On Jana, sorry. On Yadwachano. Now, with the Russian Assemblies in Ponamukunta, and you know the Quay and the Quay Menani, young Minimso because I will come in Nampona. Nampona, hey, baby, I'm not dreaming. No more do it. What the young one does, Ready Yakuma, Omanti Asiamra. Hey, catch up a person, Missy, on the summer. No man for time, Messata, no, Casacas, no, Bomi, bread. And Yanko Proverbs, Caproverbs Yanko, Yanka Proverbs Yanko. Yanka Prosebia, baby, and Namabia, so baby woman now, Papa, who know Cadia, and as I want you know, Ebia Becomania, as I must now community, and Abapacasa, Nebia now who what to be having. Moya boys and girls be all. Cap Yanko Proverbs, Santisadia Proverbs, 26, verse number 2. Verse 2. Say the upper two preach. Say the upper two play two for you. No one is from Fekatachi. Obisana, no, yo, Yamabasa, Quan. I ran Kawasamunfa, Nabapenia. Yanko. Say the upper two preaching. Say the upper two preaching. Not so Fekatachi. Not so and so Fekatachi. Also two. No, so two Copedian. Sansuna. In your bohun, yes. In your bohun, yes. It's all you did so that you want to call Yamadia and your patron Yabahuna. I riding cow. Hello. Okay, Yanko foreign kaka. Okay, Mammy for the Pakwansa. Okay. Hello. Hello, Mammy. Hello. Bachakasa. Good evening. Good evening. Papa said, I am on friend, I want to ma. Hello. Casamitio. Aha. Papa, never find out a papa to be to say, on Joby, I can't call one some. Banning, I am a supporter. But yeah, the who say, yes, in China, old. If I don't say, follow the enemy, so some of here. You cannot see who am I answer no. And some they brains in honestly because yeah, ma. So who Papa who was my man? No. Who am I answer? Yeah. No, possible piano. More than one pempen for being a Papa Casaway. That's how we were my years ago. Munya who me do question quite big to win maybe I'll go and go. But your Mumpempen for Benamuka Pacho. The Pacho, radical on your Maswadima. Yanko foreign Baco. Asana Pacho Yanko foreign Bay 5 BY. Tim more do a cacra, Yanko foreign. Yanko. Hello, Shalom. Hello, Yawa Shalom. Eric, oh, Eric, Libya. Okay. Hey, Eric, how do you mind? That's a papa and power. Amen. Yeah. Then I go past the yeah. Mama, who can I marry? Amen. So you agree me? You say, remember someone I walk on a dear. Yes, a media that people do to say, Amen. Even your shepherd and young Bonnet, young feminine to the other two,
na ma ɛlɛ yɛ bɛ yɛ bia ne adan so nti na ko nyina ne sɛ radio sira na sɛ yɛ den amen ni bi na bi ne nsɛm bi an so yɛ na platform yi so kyerɛ sɛ ɔmo ngɔ amen ɛti ko na mesɛ no ne ko yɛ fa na nyina amen oba de so nhyira bebre na onye wakoma so ade ma wai yango okay ya fa be 5 hello okay hello enka so hello oh da ya mi shira mi prefi Saudi Arabia amen mi tie wa bring na amen me baba be boy amen do pay be say a lockdown I had a lockdown 20 hours so Ghana the any be ha ye come to 4 months wow me ya do me be ya na airport ni be me baba boy so straight amen Saudi had a funny the crowd in funny and that fanya mi sure no church pa the patient o mama te brasi amen first commandment is mean say ejuma na say ni ejuma do it say who say eyi ejuma o yi ba pray free so something yeah that fa the best of mate oba de nhyira bebre no onye wakoma so ade ma hello hello Hello. hello Oh, good evening, Sofo. yeah, good evening Okay. oba de na dom Okay. If I try ever in the first the junior, I'm say, I'm shout, I don't know, because they know the young one or the night. But she say, I didn't shout. on chance ma yo hello so fẹ́ na na bo aje me mo aje ejoso mo fefre ni ejuma pa ni ejuma den ni ẹni tí a o ti nkrofo ni amen hello preachers nkrofo no readers no read the Bible no yeah readers ni ame shira mu nyina mama ho den na ombo mo ho ban amen oba de nhyira onye wakoma so ade ma man for frefre mamu mfre is abochi for me say the friend of fro afa o de fa hello mami hello yeah good evening acho net say oba de na dum o da nya mi nhyira no nkyerɛkyerɛ pa o kyerɛ yɛn pa because free island amen me fa chow me question ba ko ne say sɛ wo no papa te na ebia wo no maame akasakasa bi ba o mo ntem na wo kɔkasa ebia o da agyae na esa na ntokwa na eye mo na sɛ wo papa no wo shout o didi wa tɛ no dome wa me fa chow eye ana sɛ enye ogo nyama maame achi won tokwa ba no maame ntem a ujire mfimfin o kaka sa o maame o kaka sa o maame nya ya o suja o maame achi nti best sense me kasa bi a papa nya ko kan so a no odome me enya bo sa enya bo na enya de bebe why sa enya bo na enya de unu papa tamye why unni na tamye why onye no the be me ni na tem ana me just say unni problem pacho yo mate unni problem yeah mate ya wo bi ode ne papa tie agina pa si etie on kyerɛkyerɛ wa oba de so kyerɛ bebre no nyuma koma so ade mam bi ne papa tie agina di atem bi ne maame saa ade no ha o papa kɔboro no betra no di nsamfo a enkase kodi na atem de na wo boro no ba no onankasa start ba via fo mu nyina me abodamfo mu aji mu bebre pa we enku bia Pastor, good evening. Naboko dear. Your friend me board me kasa fi Italy. Na me pese me busa o question bi. Me you. Na me papa. O wo ma bebre be 19. Ajawaju. Me na me ye ka echi. Na wa hwe me da koda. Me manhu ne da.
when even hit and run. Me ma me chire say owo me ana oko ekura se dunkwa. Na me hu ni da me hu no ne say ya deda na. Oh. What? Gana phone free. Empa eso. Oh. Na me busa say enti a mama ampe me papa asemo ada na saa no eya na se enye if say wan hwe me da me hu me papa da we are dear o papa na do waba nti eya na se enye me so me question no pese o yi ano mama mati me beto aso a meyi saa we na no why me beto preaching is wa meyi eno ano Gana for line. Hello. Hey, Alpha for we are if you good evening. Yeah, good evening. Your friend me Ben, make us do. Okay, me chair by phone. Okay. Me 30 pa na na me so manya kwanya na adwuma mu me check your time na matima be show kakra. Amen. Na encheche aye ne ne e very deep. Amen. We ye ne ne e very very deep. Amen. Tama me wo Ghana na mo akra. Na papa man hu obi a watwemp na ho kira ma ne so ta in my life. So nya twempna na wo wo ye dia ho kira be ba so. And found so papa wo sika o bi ma me o ma sika bi wo ye adwuma wo adwuma be giegu customers betia ko e ma me ho che me pa me experiences ade ni bi nti me die efi ho na me koto akwala ni din na ja me gie me ba e na oba ne nso ono de na oso ompement okoware ye e ma me gie akwara no me ho antome kosi se me worry foforo ansa na me ho tome ama me ti me tu kwan aba be ye adwuma nti me da futu kakra me tu ma me muwa ene maiwa fo se omonware ansa na omawo mo omonwo e won penatwe mu nti na ama ye nya nkwala bebre bi ko hwe nkwala na ene na mabonte na omnyina fi broken homes omnyina fi broken homes en penatwe ma ne ade omo papa ne omami agya nti me de papa me da wase ne wadwuma pa wo ye na ye beba beboa manya number e de me de pa amen bye about this now for last one for if you mefa ye nuanu Ghana phone okay Ghana phone is back now so hello yeah hello yes Bajo Kasa yes I'm a deal okay Kasa Dr. Niana why Dr. we are good evening Dabio, where Apostle Kwajimai? Huh? Patrick, Unifris, why? Hello. Germany. Germany for you. Any assembly na madri wo dia brain. Asemi atoma koma so pa awo me bebre. Amen. Baby I was me konam koye me homework yi. Very good. Ensem bebre o mabra bomu a wo kan wa asem bebre. Very good. Very good. Makuma so me pese me support o pa na bia utimi ba na de asem ni bi bebre nyame hira o no hye me ho ani. Amen. Amen. Okay. UK last one. UK last one. UK. Hello. Hello. Good evening. Yeah, good evening. If I saw me doing the test, because so free UK. Okay. Me chair UK. Yeah, make us Israel. Amen. I still booster a year question. I say I would be. Mommy, about 15 years, and I'm about a family co-op chair on it. The man is our area. Now, yeah, but you know, for 3 years. Wakasha Bobra. Now, I say no, and waiting. So, people tell Sikata when you know, any my friends, so if you saw Becca, so the one will change your so that can
the who send me to be handle adena for I say the woman be and then after one man be or china na or yeah if I just say and no oh there be so question also say what I say me just say ain't nya say oh bonnet modern dia but we there your papa and a kai baby you free ni baby odu akuduro and no so nkyere say o de okoye kaya unya bia fabo na pa so ehun ya odie no better na we oh there be try so we benya self control was anyama no why try so benya self control why etu betwa mpanyifo no mudum pempenso bi a sa ndi abotre ndi nya abotre why yi sa anyama ne free why actually na me ko so ensure that me no nyi wa kwa so ade ma ba ye gya no hu we wona ma be teach about obi a waboa obi any the old behind ye ba be check if we win ma bi wo if you for Ghana for why if you be Ghana for life no too be Ghana for life you wi afa ye be kwa wi kra ni afa foreign hello ye bi o oh director am I doing mejoso oi wodi na wona mse amen dina ma me de ma ono papa de ma ono me se enye kwa amen nti besro isa won de papa amen the titru ye wabu afo no amen bia me de omo de futu na ese me de ma amen mo prepare hu munyina se munam kwa na pepepe amen obi obetwe no obi a won se wo theater banje sewe no munyina mo ka bom na mo se mo ya enne Ghana wi asase nya nipa bi sa wotete wo no munyina wewa ebe ma wonyam nya de mo ye pa se obi wa odu ba dia na wa ya se me so ma ye se me ti no me ti won se ma fe de bia me fe na me to mo fo amen baduma fo ni nyina munyina ka mo no mo mra mo ase amen se de sia fo no si ka mo mu no mo bra mo ase etimi pegya onyame asam anne onyame asam a yeso yetimi timi amen me de mafuta me de ma nkola ni nyina amen na awra ho sam no se ye wo sofo bi wo sore mra bi de wo sam na me te kumase aye kisa safo yen ye bre ye ko deep anya diskana bre sofo no ye duma no ko du ba bin ba papa ne de asole ko fae no ama yin nyina film to se ye ko ba de odinam ahonya de na se je se on drink na nya kam kwa bi we de misra wada ma we de baby daddy onim that you me de no na ka me na meka na eni ma bi ho a se e ba sa na wo fu bi to wo fo mati afutu no wate na afutu no na me de ma wo ne wo ko fo no se de be ya enko ye no di na hu amen papa no wa sha se no nyame no kura wo preach papa never be ordinary na me hu no tv so sa na me gra ko so nti me se nyame ma munyina munya ba ko minia mo woni na nyame so se de wo si preach no mo si heaven no kwa na papa ati ye bi anim amen de bia me show aye sa papa na munyina mo bom de me hwese na won kola ikura ba no mo boba na wo si bi bia ko so papa amen na mi shira mo wa o njira so bebre no nyu wa na mi shira papa ne baba o njira so okay hello yes sir hello good evening papa na mi shira o njira so mami ya va ko do mi na se kan pesa me tatu wo di mana sise ya ko ko so mo an ko na ko ko mo yi se akam evangelism ani sia na me wo show that say me afutu a wo de mana me se se yi wo ti ya ye be hunya ko pano no ke ni se ka me kana nya ko ko mo yi amen o mo ba do mo e si adum an ko adum amen na be da ti aba so ne yan ti ya show na ye si amen mo nso ya sene mo mo aye ne yentimi mpagya adwuma no amani enti aposo ko adwuma ma nyuru ntem anka asam na ba nso no ye do ba de na se wona aso ye mu ade abeduru pempe
Amen. Media me ni Nyankopon ni problem bia me ebre no na na enso ye ne bre ni. Amen. Nchira wo so mami. Apuna ne wa to na o. Tete papa wo de mo ma jana. Mama ya kuma kai. Ndi ya no so pa makuma to. Ni yo man ka wo to no sana. Makuma to de dia me ke makuma to ni. Is abroche for the best some ebre mun sign voice we why. Molai no. Mama free see ya you say I be a Ghana for the too. Molai na jamo de sremo Hello. Hello, good day. Yeah, good day. Ajamo. This your pela is ni become. Your bumper is about the aduma. Not to answer money a baby account. Hello. 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 Never job with you. Hello. Yes, sir. Dr. Good evening. Good evening. I'm Justice, Mr. McCarthy. With you. Also, preaching now, come, papa. Amen. Na the American is my boy, that. Na, as soon as my boy, no, my mom, you. Sorry, Bia, your boss, swimming pool, Bia, your bomb, got a book and canvas also. Don't go there. One the man may own preaching. My teachers and solid people boss or swimming pool money where pum. Yabako babunum. Sebabo Maqua. What pop Bobby was swimming puma? Green tam, green tam crap baby fansa. Yes, was if I'm Yababa, Yabako babunum. Yani babu ne betichi. Why ye did ya petu a pampam? Munjina more problem. Me question back yeah, I'm a for me kono yeah. Omudi esunuba asori de bed. Asori bi edifu awura dam obi amu ye mpete. Winima me catch direct na me catch me krokra. New kwasi edifu kwaso dem. Nyago bonfie. Ade na mon test so for no hwe. Munye funu bi am fan commission house. Na mo fan koto so for no pass ni beje ho a. Akosi aso dem ma nyago patam fun akosi nyago bonfie. Wo nyago ponse fun ye fan kwaso dem. Maybe you won preaching. You feel fun kwaso Leviticus chapter 19 verse 11. Leviticus chapter 19. Nyago pop blast ade na kesipa. Me ni bi house of one bi. Ena pa kaka da mun di mi kwa da fun wo so. We have to fun crop position ma jai. And all the different of ya. Yanko kan yanko. Leviticus. Koso. Chapter 19. Numbers chapter 19. Numbers 19 misamwa. Numbers 19:11. Yete ba dia sem. Koso e. Do ko ke efun biara. Koso obi koso funu kekempo. Eni so nipa wo funu. Onipa wo funu. Na so nipa no. Na se nipa no. Wan fa gire enyina ne ho. Ya wo gira ban. Wow. Tete unsa bansa ukwa ayi ase. Kwasie na baba woro nsans wa wura fi ho. Ba wo si Yankopon na yusu sa we. Ese woro unsa. Ene mu corona ene fe mu se mba woro unsa. Mu corona COVID-19 mu ipe na fe mu se mba woro unsa. Yankopon the sanitation at order that. Ya was sanitation law Bible. What they preach sanitation law. Yes. I wa order that. Ya kitam mu anka wen kan nyefa ne be teach. Ya Bible no. Was one fa gire enyina ne ho. Yankopon so di pana wu bi when they make teach about dead body. So di pana ho. Say di pa ho nti o. Obi okoko ni pa. Obi okoso funu mu kaka. That's why enyina ne ho. Wo be fie wa nyare. Obi na ko tena be ya. Na di kwa transfer dem a. Ko tena be ne ho. Fi okoso funu kaka na kwa transfer dem kra no. Wa blast ya so da. Ye tsa o kra ni funu. Ya ko poso nya wo betwa atwe na mo adi ma kwatam funu na nkasa kosi aso da. Mo di aso da na da ne second mo kire. Mfaso am ko penti. Collection am ko pedi wo funu wunti. Na mo di akosi aso da. Kwadwo ye nya sa ba wie efun we ni ba baji awofo we no afa. Hello. Hello, meet you, mommy. Good evening. Good evening. Because Yami on your case, on Paul Doom Quato. Amen. If I show me a free from. If you mean me, I may patch now what and so near you for the end. The patch and no crab is a me warrior, stepping doubly. Master went to me and for me, some say me and put the same down. And Mamma Puma, 18 minutes when I catch them, say, me buy me who say, Umia bear man, it was the cardiac. My father could not now to board there. At the same corner of the minute, many look no
Bometri Mase, Obusto Muna Mekwa die, a man dear chain. Nezi ya unu kuneti. Menene so there Kosua and Ekosu. Mokwa sorry. The Pachan. Ukunusu go the same church. The Pachan. Very simple. For we are church, so for in church, why Anka Ukunati has said that then we left and right. Mbekomna moton oil meboa. Me pa se plan for them ka se me kwa so ma me nko bi. There be say moton me bekomna moton oil ni ehun niema. So for any abre ya market den. Oya de ko preach sa church le we. O se ada. O tonso bro so yin atonton ba nchile body anyway nyina. Oba show sa because onyan church e be guide no. Oyin ntimi guide uku ma uku nya obo. Mampa bo munya de na bompa se uku betie church no be pastor ye church room. En church no wura no mu a uka bible no a uka 8 verse 31 John. En church no na be ma uku no e be the tension e be put down. Oyin ntimi man down that. Emergency to me man down there. Read the Bible for me. Was any Jesus see? Was he to catch a dinner for a JD? Someone same. We may fear for a but by yes, you are from Papa. Was it no crano? You don't know. As someone who the buyer, this yet train same one. I see a training Kutomwa. Yet training could you walk with your boy. That's how was Yana Crown that way. Eh? Because you are Boko. No more tongue. So, Bruce oil. Bancha Quancha, Black Quancha. Dadia Quancha, what about what back one day? Yes. But because of no so for Kitaso, Kito Chanshauli, and yes. Sika. Because I'm just a kind. What them wrong? Members in Kusai. No more near it. Only Chacha, only say hello. Hello. Mammy, meet you. Good evening. Medasi. Amen. Amen. Na me ka say you should be a channel na. I was saying my way by a family here. Me man de man ni me ka say me kwa me mo pa yo. Me man pa ya na de dia ko kwa me. Ya u me mo ya 7. Obi an go go jana ko. Obi an go jana say me akola no. Yes, ma'am, come to ma'am, said, very good. Very good. Amen. 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 Very good. Very good. Very good. Very good. Me da 7 years in Penny for Swasi. I say almost mark why more apostle Kwajima. Efidi mabetraso ama oje ba ma wiase afa na nyina sanse niema packages e won no obadi nchira o sanse omo family online then at the same time baby biara TV no call Facebook biara ma fani nyina bom ba ko obadi nchira mo hello Hello, Patrick. Yeah, good evening. Patrick. Amen. Amen. Dani den na because tiemu na mo church no so nkaka kaka e boami. Amen. E boami pa kaka. E na ne me chance ni say the patro de we are we practical preach na no. Amen. Because why ni sa e ya odi eni kan sem femu. Amen. You on ma eni kan sem na gene tena ho. Amen. You know kaka eni kan sem na wa femu dia satranti. Ne me chance. Eh nyankopo dia bom me misbe dia no. Amen. Me da was obadi isha bebre. No nyu aguma so adia ma. Ha me she kura me nkwa. If you no more prepare baby ama me. And if we se me gina ho. Na obe hu actions no. Hello.
Hello. Hello, good evening. Yeah, good evening. Hello. Hello, Bajo Metunga. Hello, Dan, Bajo Mpumzi. Obadi na do me way. Bajo, I'm the business here. Yeah, I will follow Memano. I'm saying, customer, I'm saying, Clano, Omunia, on my banking, where, yeah, I want a young share Mano. If you were in downtown, you're yes, I said, good mamma, petition, yeah, good mamma, yeah, man, a young share Mano. You know, in your concert, yeah, and any. Blah. Yeah, I'm sure show by now, but I'm not saying you are. Blah. Just what I said to your papa. Wow. The woods you been there. Watching on the pa. Sakolano Boliga. They are Simona V. What do them? No one past 7:30 no word. Na Coco can wasam, na Cofaba. And yes, I Subani Tibia and the Cumbia. Or did you go accounts? Yes. Or did you go accounts? Minimum a catcher. Coco Fauba. Very simple. You want this one you know baba. No one you know about. What it? No more being your babano. No, I say. What's say? We are not here and ye. Look at your papa, every and what for me. You dance for man and wool. That's the only. And so I can say to your papa, dear, well, very simple. Papa and Tiasia, a chop packet. That's what the man. The refi, but come crab upon the refi, or being an one can send me home. 2 cow, do our castle, me cram a jay, cram a jay, where Jam da dada. Well, Panicha simple. But me a friend of Fonso, or tip and so a ban, with me drawn attention. Daddy, will be a scene on Miss Lofachami, or the Bachel. No more in Cono. So will be more be a bit with Yabuan and Adia Buan. Sabi enquire in the idea won't you don't force yourself. Ha. Be me to be worried. Sabi watch them. No more ye be a chairman when cinema to send them with that him so as I gentle home cry. Obi kwa Miss One me preacher but a warrior, Miss Urabao. Yako warrior, what a chinching. I'm an instrument bully so was car. A cow to was at Tierney. Running for this account. Who the Casan Yanko? Hello. Insurance, mommy. Hello. Hello. Apostle, when you coupon round on your case. Amen. Listen, I'm saying the mammy for the brofu bonnet, grandma bonnet. Tenses in fat. He did it. Omu kechi omu honko. We don't want come for a bit of that's you. Omu kechi. Oh, Baby, we grandma yet. I bet you said your old brophobia, who coffee on my was over cabrofu. But I didn't say, I know who say. Mr. Moose, say profile, but it's a for a move school. I told him, I will get to be catching him. I was what you are saying is wrong. I mean, nobody is now. Collect to be catching mommy. To be catching mommy, what you are saying is not good. So, mommy said, Becca. Okay, we'll try. About the age now. Hello. Yango. Hello. Hello, yeah, meet you. Hello. Hello, Baja Metunga. Yeah, where shall I say, Mary, mother big and a share matter, dear. Tiasa Danum come, Emmanuel. But then I say, I can't come life. Whoa. I got you'll be soon in the bank, and I will tell you. And I meet him with Slobbery. You're visiting your correct. Send me, baby. Well, won't be a chat. A chat, you, Miss Rabo. Me will be a practical preacher. It will be a preaching minimum better. Amen. Okay. Mammy, hello, Mammy, for last one. Oh, Hanefi. Hello. Yes, sir. Good evening, Father. Yeah, good evening. I'm back to your friends. I'm in Casafi Carbon. Okay. Papa Yamisha of our now, Wama in my English. Amen. So, in Church,
Because any nana, and your mammy 40, I will 40 more for you, and you yeah, yesterday, or say, yeah. Your mammy was also who you're not, yeah. Ubia wana afemudi so ye. The more papa. Amen. Now, I mean, say, no one said, any normal, or when you bed almost, no, my used to young mouth work. Amen. Now, for us, I can no son of back. Amen. Now, I'm sure will do my thing. Now, I did back what I can say. I am going to show you a doye. Said the amount for the Omudi and PG, yet I'm sure so any star. Which also, because for one person amount for Moody, they be a net cameras. Now, yes, wrong with say, lockdown is Yari now most at a country. No, Moody cannot answer the camera. Rather, many answers will be a machine. Me could say the dear na me ya me to freedom the way ya me che we dia when ya say me go for camera so said the no mo cha di you ya be go mo cha di na so do so mo ji Canada na no de na se kuku am amen ya sebo o jira so ba me why amen bye okay so for una ba hello man kwa bro chire for no me because almost in the Kuramasinimu Kakra, a Dimisrama Dauruma. Mammy call Kakra, if he mefa, Memfabe could teach me. There was Sibe brain in some part of Bia with the brain, I mean, shroud. Amen. A more day. Ah, Danny Danina, which me didn't sempan a bray. Amen. Or preaching yammy dedo. I said, yes, a yammy dequa. Amen. Me dear Samnus, and dear Samnus, ye, Juma, the woman swore my brabum. Amen. Yamin shroud. The friend Aisha, Macassa free Manchester. Amen. Yamaya Duma, Baba Boa, Meso was saying Cacrebia, Menya and Baba Boa. Get to a bien, about the Inshamu Mammy. By the Insha, Namin Timimra Thursday, Momoamena Thursday, Min Timimra, Namin Timimra Saturday, Namin Timin Samra Sunday, Minyan every week, Minyan is weekly, and Zakabe 3 days, Umwa, Minyaka, one just every day, be ameba. The more years about the machine when you're hello. Good evening. Michia Yemeni Funina. Yamisha, Papa. Mama Yenia, the whole year, Amen. Sankani, and you're going to free. Amen. They say Yenia, the whole solo. I saw when you know when you can you. Yenia by your home. Amen. I said, and the next one church here and dear. Yami own shell. And she does one. You quiet breakfast for you better see your ma. Amen. I better swear you better see your ma. Amen. You better see your ma. Amen. Amen. Yami shell. When she does mommy. Amen. Amen. That was it. Apostle Pachoma, good evening. Meet you so. Pachoma was in Miss Abako. Meet you. My son is an assistant Pacha time and a time Ben a young for communion. Young folk of no debut be show us and I have first month and I have ending of the month and other ben. We could living our for TB Corano. Yeah, you wake to be a penny for Bethlehem. Yam watching you. Passover, communion, and one Passover, once in the year, and your month. May you teach either say Yawada and I say, you Passover, once in the year. Pacho, and you adore it. And you adore it. If you know Sano, young Leviticus, no, Exodus chapter 13, verse 10. Also, there, Passover through my dear, no see any so. I want to bring when you go Pasha. After once in the year. But when you are Corinthians, no, you're not so fully better than you. Some quotation, my church, my Baba, Debian Damubedino. The word Debian done in Chesa, Debian Mubedi. Yeah, say a Chicasa. Maybe me date at the woman, me want me birthday. When I'm a Chicasa Wimra. Ghana, 6 March, and a Ghana for a Independence Day. It is a Chicasa say, Debian die about 6 March. I have a different form if you are not China Panama if you. Because the chose say that the courses match and the day do and I be fufuo. Yes. Ti de bia na na no person what chose say afikunu mu day na be sinu na o kire. Nyese kwasi na okodi, dwada na okodi, na watwe bia na okodi. Anya party, nya dore. Unti ase abra. Na fa babo no mi fa ngwa o. No. Okay. Hello, Daddy. I shira okese pa. Onshira so mami. One o leaders ni nyina why ade mo ayi adwuma ni nyina. Amen. Da ho asi na me shira pa. Eso yetimu kese pa.
na so di bia e ba be support ye mo de wo ye nyina nyame nhyira wo ma onko so ara ma ko mu nko adum mu da wase wa nyame nhyira kase nhyira so mami hello Yahweh shalom amen nyankopɔn nhyira mo apostle nhyira so mami me patro message no wan tie ne nyina ona na abo agi ne Berlin okay dia na pesa o tie na me da ba ma me se me hisa me pesa me gyan so apostle me timi nyai me ye de me bi aya no afre me na ye di nkomo se watimi apem aka no o piti kwa bia na bi kuta me na me hye oh yo nyina na me ekuta me na me oh when chipa pitu timi nya ho hwe osokoto tuta amen sana bo agi ne am se Berlin radin ka ho so watimi apem aka me mi so watimi apem aka no na je se wo kra no ne kon ompe ha di obade mra life me se won kokwa nwodi ngo sra se emfiri so mu so na emra wo so na me deliver wo spirit nu so ene obody emfiri sa tibia nu papa wo pe wontimi nye ne mo boni a wo mpe no se everyone pass what titi wontam wo titi won nyankopon tam ya pon afre me ye bedi nkomo obade nyankopon be yi wa free so ham me ma shipping ni won panyim krofo bebre o ma hia o ma sori mu a o ma timi ajai se ahunu nu nko ho nko de abetimi afiri mu wo jire so obade e be hye e be peja ne nsa wa pemu aka no nko ade unyinti obi wa nkode bufuo na so fo firi okọ no wa ya de papa nipa o yare sei eno nyankopon pe na san yare obade nyankopon ankasa obeba wa bla bomba akopɛ amen one day ebetu ebedu nkomo hello Rabbi Apostle Kwajemai Yahweh shalom amen eda wase say we yebre obi Ghana fo ani na Bible no nsem wo mu nsem a wo ka de na nyomre obi akwasori 20 years the sofon ka bi nkyere ne da akakura kotechi ba ko do be ka kyerɛ eda wase amen say we yebre obi bi nsem ani kyerɛ Ghana amen Yahweh wo mo ba no ma o ni kyerɛ ahoden na mana mu di wati so mo fa wa kwan so no mu hwea amen you was inshallah that you know how much ma for na mo so de nsempa na o de breka na fo no ha sa do mo sa amen amen ba di inshallah hello okay na de me de breni na ma papa nyame nhyira pa nyame nhyira amen ene kwan pa ne nkyerɛkyerɛ pa wo de ma ye nyame nhyira papa me kan bi mse nyame nhyira amen se first no na mene ba kɔbɔ adwaman wie na me hyɛ ase se me tie wase mene ba kɔbɔ adwaman wie na me betie wase ma me hu din krompo ana papa mesuru nti enam so ama saa no mani nyina magyae papa nyame nhyira wo amen papa da bia ye ne Kofi TV so eye program a yetie pa ne yi asofo bi ba ho ne yi ya ka kyerɛ ne sɛ o interview wo se you be interview ba so ase yente on kase bia bibi wo ha na o mi wo se bia wo hu na wa na wunya kwan ma na nka be so se nka bo me breni madaji Kofi jese Kofi asha ba kyerɛ nkwaje asɛm me breni madaji e prepare mu bodin wo ho ne yi ba ba kyerɛ nkwaje asɛm amen na amanfo ehunu enoma pa efiri mu ba me da ase nyame nhyira amen amen obadi nhyira bebre hello Hello, Pastor Mpacho. Good evening. Yeah, good evening. Pacho, me free Italy. Nyame nhyira opa. No question baako. Pacho, mpese mbisa o say, say oya abaya na o maame na o stepfather afa wa ba abrochire. Na along the line no, enyo papa nkasa o stepfather. Na along the line no, odo ba abrochire no, o stepfather no pese one woda. Na wampene ama no kwan. Na o start say o twen ho. Na o step madam o maame fa ho ebufuo na ne bufuo so na won kasa biom na odome wo ne niema a bese mi bisa se be ye adwuma na na afi so try say because of that no step o maame no pese na obe kasa biom if say asem ne ba ye no try say o boy koto penifo enim ne o akasa na o step o maame support o step father na so odome wo ne ade no pese na obe kasa in this case no ebe ye adwuma na afi so den na wo say wo ye fa ho anamo na so tu no one anamo tu ne fine but one say ma menu gina ni kunu akiri a
As I said, uchon. That's very important. Well, who be not to say, but I say now, what yeah. Okay. Person we are seeing manikuno. To the best thing is say, umomuna chon. Na say ni abobi anzu ni webetimi nya. Debi. Na mo say wona akofo so papa no ti munyina na motim was na mo ye dia. Mo mienu nyina ye da mo amoso. Na mo say wo chon ho dia. Enuabo say mieni ba bia. Bienu webetimi nya. Na mo no empanyimfo animu asem kan na so we ni yi. Tina maame no ni bu ye dey eyafu. Because the buffo no nyina ne say e bia ni kunu ba bia ogina no. Dey so ohwe ohun yi. E very serious. Onu so no san fa wo ye dey ekoi. Individually na ankofa we bia ama. Ada so obetu. Very simple. Tuna so ndwe mu. Men kofa ntokwa bia ama one ne ntem. Ka ba bia na wo. Ne ka ba bia ofa so a obefa odi ko ginai. Oba de nchira no nyo akoma so ade ma. No mbie wadwenu. Good evening, what I'm about to say. Oba de na. So me we pa about to FM Mrs. We am make us a feedback. Na me shira pa ni nyame asemo ade bia wo de ba. Na me shira pa mo adom ni bibiri. Da me sire say Awurade adom wo de adom wo no. Omfa bi no me awie brem. Amen. Oma me hu na asemu hunu ni na asemu nyansa. Amen. Ame so me mo dam Awurade. Amen. About 25 years but mother me se me mpe bibia ma pa me hu achi. Amen. Awurade hu asemu hunu na me hwehwe na wie brem. Because asemu no and the den kwagie bebre me. Se be ti asem no so a me so menya nkwagie ama me kra bibia ni ho betimi am menya nkwagie. Last day no e kan se me fa Awurade a Timisiru wadisi omama wa domo na wadi adomo nu hunu muni bi. Yamishira upa yamishira. Yamishira so nyo wakuma so ade ma. Nya ade zachira ni sitie. Ni nyakopo mo ho bai. Hello. Hello Apostle. Hello mami. Ebacho hallelujah. Amen. Yamishira upa. Amen. Yada wase na won kyerɛ pa wo de kyerɛ yɛn Apostle nyame nhyira wo pa onya wo kase wo ne waboafo ni nyinaa nyame ma mo nye kyerɛ ma mo nye nan da biara da Apostle ne wo de nsa besom bia nye nhyira wate nyame ntre wo hwiem wo ne mabusua nyame nhyira wo kyerɛ no kwaro kyerɛ a wo de kyerɛ yɛn Yami shira me ka free Belgium me de nanama anata ikura me frɛ na ampa abadi shira amen nyame di nyame jam nyame nka mo ho but wa kyerɛ no ama adwensachra abɛyɛ media nyame shira papa na abɛte me nka bio martina na abadi shira be bye abadi shira hello sofo hello mami asunjo mpacho me question ne say so papa ansho na nyame ya wadom na odu si ya wanhwe na eno so ye bone ana bone ma o papa afumakum emfum nwa afumakum ma emfum nwa nteno wo de ne ye wafam de se oba na papa no nkonko face ni judgment wate no na aba judge no ma no anko face ono anko eno kwa mum na se wo boa no na ono ofere odi ubanku a no hu say yes odi banku bone on fere no onu no ho na papa ni ntimi mfiri obi no ntimi tunu funka nche se hwe medi nkwasi asem ma anya me ba na papa enwu onu no ho boa papa na papa so ni no ho nti emana trimodi sa trimodi no de bono wan fa mmono u atemu ko so ye di a hwe ba bia wo pie firi ba ye no nyankopɔ na ye wadumo ena nyankopɔ aye wadoye ena odi wakogina ba bi employ ni wicked employ wicked nti misra wa famu dia betimi ayo no ayo wa famu dia jembu kunya good evening hello bacha wa semi sabako mitio ma semi sana se bacha time na time be na ya time am di preaching Tuesday 4
Apostle, Yamisha be daddy, any anadri, some of the abre. Amen. Matina say, who say, what's your homework? Very good. Saying should be named their bomb, very good. Now, dear me, Timu be any be was some son and be to member. Very good. And then many on 28 Yamisha. Wow, dear me, Perno. Or woman, Cramin and Casabe and Film Uni. What's in your or my men ebe for our yeno? I'm a boy, my men, my me soon betray my me. I say, I am shy and the bonny. I am so when Yam was. Amen. That's what I said at the Biawa. Abba, ama enyame mfa nkwa asam so aba ye me wi ni da bia kasa cheni entimen sesa amen asam na so aba ba ko pe kura no ba wi badwuma ye me wi no no nye kra ne ba wi o na hia me mpo anu a sa hia me le atwa bibia mu hwai me ka se mi a kire papa bi won ana one ne ba eneti no se ne papa eyi nipa bone papa ne tene nkyai to tam ne papa etra kam no de ne kwura kwa ebrentuo bi mu sani papa mabra ko se kwa ebrentuo bi mu mesene papa ne maame yasene maame ya baifo yeah sene maame ya baifo akoba bi me yasene maame ya baifo nti o pray ni maame wicked anu atam ne maame asika mu yase ono onkono onya ne we ne mom odi ni kosi kwayem adava ko deep we deep forest ko je ne maame asika bi nti odina kwatra onyina bi ase wase maame obeyi adare ye no so mfa so ni unzuo ni opanu ni udi na sa wawie me no to nkwanta ya pai odine maami baifo akwasi nguram brati ayi sa okono the bus small boy so tifio aso trekam atunu moto atra moto su adine papa ntente sa kwa wura kwa yenim akoba bia ne papa de ne ma ne nanana kosi to about to ne be han ba ne gina we o si jo wo ye dia wa o si mbe bia wo de me nana betra na wo so nyini a bisu makukuru am do aba papa de hwedi o se no wan bia ma bia fa chame be se yenko adentra wa hu ni se ni ba no so be ye ni bidaache do cream to wi of one sa wa hwe won sa mesro bebre ajana mu na mo hwe mo ma no mo dua adwem boni wo mo ma ni tirim do cream nya no pedi ka bom woni kenti mo tumi chira mo bio papa kwaje wo ba papa won so wo tie mi e ma wo ba ni me pa wo chawansa wo so fra wo ba no ma wo ba ni wo so ayedai wafom papa wafom na dia so panyi wafom na dia station master yes wafari fra wo ba no say ya akosua kwame la mo bra me ka obi se mi ti mani twa mo ntamu a enkenye se mo di mo ti pimpim se sunsuni ma wo ba ni ngunu se anka wo so mo ntamu akwa mo mre na wo ba ni nya love me ma papa yes papa ya wo ye titiri calm down wo so bra fam kakra pa commando wo ye so jama ba patient still wo so da so jam aso wo film no amen kababu na mchiro de duha 1 Timothy no chapter 5 verse 7 verse 7 down kababu mi yanko ye hu na kasa kire wasi wa hu na apostle ko ba men kasa nche ejanum no wenye ho sem bia ka se ye be ni nyam ho sem nka ho sem ma ne kasa ana akaso ayese kasa ni yanko na se obi ancho no kasa nipa bible si papa won hwe eba wo na wo no de titiri ofie na mi bi so awu ato ne bana to baabi wo so nipa no mami papa wa pagidie number 1 wo ye nipa bodini wo ye nipa bonini papa esi obi a onjindi ente obi a onjindi he sisa wadwene yes fase no start from ba no na so panyu pati we yi na ka chese me so me kan bi na ma wo bre no yes abade fa bo ne ncham amen ohu ye nyina mobo amen no fie mfum so nchen no tutu ye na mo nsi ye amen ni enim na ye ho so sister no na betua papa ka
ubeti bibia wa fam de yo na bo nso amma wa broche asem wa bi 1 2 ma fra 1 2 ma eye bia ba na mo fra mo so nyai eye bia ba na mo fra bia na say akola nim papa no onim no afra hello magi eye bia ba bia mo mami eye bio ofa ya ba kun na anu papa bi na ba ya na de ko chia ne wo fa bia fa no we kwa mensa okay ono no wo fa si bia fa na fia boy ma okay ne nana ba ku bia fa kwa kojo buachi ne nana bia we tin say we ya fra ba wo dabi tin say we ya fra ba wo na ba nti anya ska ma na we fi ade anumo e ba kese ubeda we hu lai awade wo yamabo mo me yan consider kakra yan consider yenya bote o mta kwantu mo bi manso tiawom awade wo yamabo me sram bebre nyenyeme nyina nye peye ma obo ani batu kwan no be krom no ne tiechia afie bia ye kimemfa ngwa ye kwa odi o mbe kuno ma me na be ka kira wo zabata nso mo hwaye mo mfa mo mentwampoa mo mfa bi ntwampoa no ye mu ye nso so keti confusion oba kom papa ne do we ma me so do we enu so yo enu so nya ma ye wo teachings papa ne do we odo panyin no ma me ne do we enu bi na happy Rebecca ni Jacob a friend say Rebecca ni Isaac Jacob and Esau omo ha nyina ni say Jacob and Esau no and create confusion to abrofu na di before time ma ye wo teachings a chao I will make sure you enter abrofu no rest the omo ye dan omo try abrofu before aye intokwa bi a order dada Esau ni Jacob ma ye wo teachings a chao mo na baby you free before ni abrofu no yentie wo yamu Esau petu your pretend say Jacob ye not this or compensating in yano but friends say Esau pretend say when you be but then the money yet make sure that you teachings no more will be ban be before yanya abrofu yantam enja da before na mini abrofu na mini say on be korase yen me you teachings a chamo awade man tiasiamra omi akumam o man tiasiamra o ma wani so ntaw woni o man tam ti sai mami woni o man tam ti sai papa woni wo yire ene wo man tam ti sai he abrantie ababawa woni o papa no mami tam ti sai hwani ye na anya katua boni ama papa wan twa wo ba pare chawo yes mami prementi unni adaje woni wo piapia ba na ma na ba o she mini skirt come on mani sati she je wa yes when one people Obama bane kwa umienu estobia ni papa ati una people Obama kwa bonti anu akwa bastard dia kwa ba tufi akola be se ba meme utia na nyeye akola uti utia na nyeye sasa ne hwi amadina na so ozombo junction ne hwi ne fasa na body hey awakaswa ni kotoge awakumasi etia ne nsawei awatakwade eti upasa utia kwa na jiso kwa ni papa no 7 no mu nyina beja 1 2 3 kwajo jaya no asobati kwate ma men kwa ka jade ya nani ma men kwa die nani ba guze na papa wa nani woso ahonkwa na ti asaba ne papa baako awosunyane yes mitinu ti jiso fa omu nyina beja no mu nyina tia na baako na so den kwa baako suma no so nkoto ade mra okona na footballer na oni da ni susuma yi ni hu no start watch chance any ball and say player na pim yes ogba be se fe na taxi driver na so dia ene they for start chin stia no ba na net ni so do but no start pack kanashi Ora kanashi na meti ni susuma hedai no be do fear if a chance no di butu na o dia ba hedai carpenter ni susuma pio kwala ba susuma o do na wonu timi ja na fe watwe ono a three odidi mo no atwe no start praise the Lord hallelujah also for the susuma pio Already be akuma amen wa kwala ba kutu ja no ayeni sase na camera man no ni susuma hedai and the job picture already hu yambo amen tiwo fia no start is sap woku bola obi bola akotu aguo na kwala ko fa chansi tonto wo mu nya no de sala be fie zuma yoni no susuma yi no hwadi wonu oh already me akuma am balance quotation man yampo na dem course no
ajime bre nyina oba de nhyira yen ka quotation ni yempon quotation ka hama me yenko Proverbs 11 verse 9 Proverbs chapter 11 verses number 9 Proverbs chapter 3 verse 11 to 12 kan yenko 11 verse number 9 Oso menga say kwe odibonyani oso odibonyani odinano say na nyonko odinano say nyonko papa wadi nkwasi asam awie wasan de wano esa be to me oba wadi nkwasi asam wo afom so ni two of my check wo and found when kokase oba wo tie preach mami wo so afom wan twa oba no eti and found we bi obi anyini kum so do bi anyini lem odibonyani onjini mfum so ntum no so kwa dai osande na no sa kwase obi odinano say na nyonko de na no sa be say wo bra wo so afom bi heba bu ni mai na trinifo nim de any odi be yi won any odi be yi odi nya trinifo nim de transport kunta dia na ko so de trin be jaji mu mienu nyina no ba wo se ba ko trin che dan ba ko bo komle ba ko so pa oba de mi akoma mu no man ti ase amra nyakopom la life kan wani anko Proverbs 3 verse chapter 3 verse 11 to 12 na me 11 to 12 cause why meba nti wa wutie me be empo awrade kire mempo awrade kire man nanim ka enfro emanim ka bi ama me ka ana papa ka no man nya dan enfro o papa sade ayo ma me asade me wienum ni quotation mienu bi abeto awofo nso ye niam bi anya Kolosi wo de ka nansi ko na de awrade dono no ana okanim sedi eja oja de ba odono no tu ma me tia wa odo wate o papa tia odo wate ti emani nya wadwi so papa tie o papa how yan kwan Kolosi nyanko Kolosi mam yanko ko Kolosi 3 verse number 21 kwaso wasi ejanum won Kolosi 3:18 yanko okay 3:18 my headline yanko wasi oyerenum okununum ko emma awofo me pa chonsam ya me pa chonti number 1 asem ni ba wieye oyerenum ko okununum 2 emma 3 awofo enkoa ni ewuranom am nkrofo no moti munyina nyankopon ayam sa aban kwai oyerenum momna mo ho asema mukunum sede munyama awrade no sede mun kokun nkola nanim ko okrunum so e munno mo yerenum mo no yi mo yerenum mun entiatia yere wo o mani mun shom ahometie mun shap mo hu ahometie mesramu a papa mesraw nkola no wo ho dia no hwe nkola no mami nkola no wo ho mon ko nkola nanim ko emma so e muntie ma wo fu asam ade nyina so na ye ne so awrade na we ne so twadia mponyankopɔ ani titi hayi na mo chanso yiwe pa ti o ma mi asam ti o papa sam we ne so awrade ni anso mi chem no hwezi twenie o papa se kwadi ewu anko dabi ba mo se papa yo na ti o papa no ma mi enu asam yes o papa ni obi wo grudge no catch yourself e bro ko gu ni nsuo ma don't go dabi ani e bonya kwa nche no kire no o papa chewa de pa na yo nyese yesi bro wasema papa ntia kokum nipa na wu kwa kokum nipa ji edro kogo bi aduan mana de kogu oba de mra life ade pa ho ana tio maame ade pa ho ana tio papa maame ti aye wo so me kan no enyanse yesi ana tie kwajo ana tie nya bibia ho dabi wo sakra ya hwo ye untime small ba so nkota petition na wo chere bo ni no de obako but oba buracha I'm telling you oba buracha Babracha onyanko ejanum so e munyi moma abufuo ebi mu sese oye panyini nti men sha obabufuo na wo makoma ntu obi otimi hye ne babufuo ma ne ba na nkasa timi o ba na nkasa timi fom men nya sa ne ma no hwonwe eja ena hwonwe maame o se ye gina obi a wona sadi o papa bi ye ne ma bi ade abufuo bankola nim maame bi ye ne bi ade abufuo bankola abranjo to hwonwe o when one take advantage Bible kasa kirawo nyanu me choba me printing press ba de my life ko enkoa so e mutie wo ni ba bi tinti no bi afọ better fiop keep quiet tiom adina ko so enye eni musum hwe enche dam ko fa wo better fiop me shedan nya wadin say wo di dan eni susum samba so de and as a fan full respect bi no akuma kunu o madam ni wa eso said your first year day act o master ni wa so said your first act we are very bad samba so ni penny as said your best so ni penny ne won krofo bi wa sa no me di tie dwuma mu sa no me di tin krofo nchan o madam na ke ka no wasam nu ya akodi ne mo
awurade mi akwa man pontama yi besi wati na ke kansam ma me mpon oba de mla your life amen no nye mfi atamfo nsam awofo ene mma ho asem oba de nyankopɔ de adom me de abrɛ mu awie obi antase ne diem ayese besipa ne koni aban etase ne den banyansafo yawe ohun yemobo efa ndoba yahwa na zani mizi yaso kakra na ba wo nchen no ene won tena en guide o quotations of more than 30 ene ye yagu ho no tasim kom na kan bebo man kan si o kan kwa chira be kan se mebra chira wo ngia no bompa ese papa minim batete manyago po hu ka chira de minim batete na nyon minim e ba adwen minim batete boa me na mi hunu batete ese se ongo oswodinfo a ongo ba kwase ada usu ni batete ti be celebrate manyago mbla life sre no minim batete papa wa mmemu abeje me nsam ono ade ne sabe keka umba na koma de ono so pese o firi bonim no ntimi firi mu no me sa o fro ho dene se firi suru suru na mwura ni padua no na wari chuponi na se firi padua no amen hon konkongo se mwura ni padua bia no mwura fidua bia no na ndimi ba ni padua biara amen aye crowd so hwe Christ na Israeli Messiah yes na ni papa Yehowa eni adom adom na mra so amen amen mere na matuja me na mani o pesa oboa me na so masene na pagya me abribia me timba tra TV so na me preach both FFM no any TV ni nyina social handles no me na mani yes 0242 32 71 72 0242 32 71 72 obibi abetimi asani afaso a na otibi asani bi afaso di aboae kitwa bi enso eni bo eyewo ana wo so paso so masane nti wo no nyankopɔ ntam betimi afa wande betimi ntimi yentimi ntimi nyina keka bom kakra oba di nhyirae betimi asa afre 020 72 11 337 020 72 11 337 oba bi enhyira metiefo ni ma boafo a abibi omo so masene se mbeka nyankopɔ asam me se ne wan me dem ya bondin se nkani ti da wan ti me nkantam ti bi preach abontia na beda we but nobody adom na pagya me bedu be pezo me bedu momo ame na asam no de omi mu biara no nyankopɔ mfa me so mmra na gi na ba obra nye nyina ehie mu heaven a ye nyina ebomu agi yani ye nyina ewu ye kopie akunta pamu a ya de ho ase oba de nhyira se mo so masene amen amen pastor mensa ye da apostlesi ne nsem na susu yi pa odofo obi biara wagi asem na dia wo pese oni eto anamon ewe rade mu ye WhatsApp group no ni number na eni ye membership group no number na eni nti wo so fa number no na send hi within any baby a wo send echo number with 0244 183399 0244 183399. The best as a group no so no enyen komodi group a group a apostle di nkyerɛkyerɛ ɛfa hɔ yenti wotie wie na wo question bi a na wo dia personal message na wo dia ba na wo so wonya wo mo ayefefefe oboade onhyira mo nyina amen amen ya mompai onyankopɔ ɔyɛ ɔdomfo ne mobunumfo agya wo hyira ba akwa na wo hyira pem ya da wase wodi me frase ya ba wiye ne gya asɛm ni hyɛ nsa amen masam mura fidua biara mu amen akoma bi ayɛ sɛ boɔ no na ne akoma no amen na asɛm mura akoma no mu amen na asɛm no nya dwuma wo fidua mu amen akola bi biara ente ɛna ne agya ase amen ɛna bi biara nso ente ɔba nso ase agya bi aso ente ne yira ase amen na ɛna bi aso ente ne kuna ase sense saa busua wei ɛyɛ busua a wodi ahyɛ yankase yansa a yɛbɛbu ho akonta ɔsɛɛfoɔ ne pɛsɛ ɔtete yɛ ne wo ntam nti abrɛ no owura busua no mu sɛ ɔbɛsɛ mma ana ɔbɛsɛ agya ana ɔbɛsɛ ɛna saa tete saa hyehyɛ bɔne no mesrɛ wo otumfoɔ nyankopɔn ma ho nkonkonko srɛ mu owura fidua bia mu na nkɔ deliver ɔkra bi biara a wɔyɛ ka de sɛ ɔpɛ sɛ ɔhwɛ w'akyiri kwa mafie no nya asomdwee
me fie ni nya sumdwe me ma ni nyoma sumdwe me gya ni nya na sumdwe me ena ni nya na sumdwe entiasie me fidua ho si odo franka wo fidua nimu na adwensacha honhom mpia ofio no bibia obati asem no biara no watibe to asem no na mon na daache usane se wiase temfo ana auto safro bia ye nyina nya kontapa buache wosi asem to fam a eso aba ebi so ha ebi so abiosia ganso kwa na so abiasa chechen sam no na nso no bibia na nhira bia hu bia ma ne mo no ne mo bia nhira proma wo ma na menya wadum nhira ni bi ne ntimfa mmobra ntimfa hwa wachiri pai shai nansi yie e doba na zia ni mi zia dinimu ana me bompa ya se ba bia wudi ade no osefo nsa ade o nti be di hin we life nansi yie adum nti amen amen ewade ne wontra no hwa wo so amen bye bye you ebusiafo bidi radio asumdwe eche obi biara esama obi biara akwaba ediba enkwanji sem dwumedie abribia apostle Okwajiman wadi bre yen ewo 7 years Ghana TV eso empenimfo se de ofudua pa ena ye piano ena tre kronkron so se according to Roman for huma etidu jijemu eyimu dunai